Tabek Pakulon, Majang ring ide Betara, Sesunan Kayangan Desa, Pemekas, Ratu Betara sane melinggo ring Pura Bukit Kencana Mas. Puniki panjake jagi nguningayang utawi ngowentenang sesolahan. Sesolahan napi je panjake sane solahang titiang ngelungsur mangdene Ratu Betara mesurya saking wengi lan saking luhur. Majang ring para pinandita jero mangku Kayangan Desa sane banget mikang titiang, sane banget suciang titiang. Bapak Kepala Desa, taler prajuru adat, prajuru dinas sane banget kesumiang titiang. Maka cutat majang ring ide dani kerama desa sareng sami. Kerama desa pengelatan sareng sami, taler sane banget utama yang titiang. Pemekas sekegong Jaya Pustika, sane sampun inggih tua puniki sane banget ajumang titiang. Om Swastiastu. Ainggih ide dani sareng sami lan para pemireng napi sane uningang titiang puniki sane banget utama yang titiang. Sane mangkin titiang jagi nguningayang. Titiang desa pengelatan utawi desa adat pengelatan medue sekegong remaja. Sane niki sekegong Jaya Pustika sane sampun umurne inggih agak tua nanging semangat nih kari semangat pisan. Nah sane mangkin sekegong sane sampun tua puniki jagi mementaskan utawi jagi ngerauhang tetabuhan mangdene para pemireng sareng sami kirang langkongne inggih titiang nasang pengampur. Tetabuhan punika sane kapertamu tabuh longoran, sane kaping kalih tabuh tua pemungkah, sane kaping tiga inggih punika tabuh tua selipat. Usan kenten sane kaping 4 muastu tabuh cet-cetan berat te yase. Sane kaping 5 inggih punika tabuh ngidar boanu. Melantur tabuh pependetan maliasiki inggih punika tabuh inggih lirik kacang. Amunika sane jagi kepentasang sane mangkin dumugi becik pemargine. Hidedane para krama sareng sami lan para pemireng napi sane uningang titiang puniki pastike sampun wenten kirang langkung maka cetet titiang nunas pengampur ping banget. Pun datang titiang antuk ngaturang para musanti. Om santi 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 om.
Thank you.